Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Urmatlı Manas rayonunun turgundары, urmatlı menin musulman bir tuğanlarım, barыңızdardı mına bıyılkı 2026 жылы 19 fevralda kirip kele жатқан Ramazan ayı menen çın жүрөгүбүздөн куттуктайбыз. Жалпы Манас райондук хатибиятынын жана жалпы имамдардын атынан сиздерди Алла Таала эки дүйнөдө сүйгөн пенделеринен кылып, кылган таат ибадатыңыздарды кабыл кылып, туткан орозоңуздарды, жасаган ифтарлыгыңыздарды бардыгын Кудайым кабыл кылган болсун. Урматтуу жамаатыл муслимин, мына ушул Рамазан айы бардыгыңыздарга мубарак болсун. Келиңиздер, Рамазан айында кайрымдуу болойлу, мээримдүү болойлу. Мындайча айтканда, колунда жоктарга, бей бечараларга, жардыларга, инвалидтерге, жетим жесирлерге кайрымдуу болушту Алла Таала баарыбызга насип этсин. Allah Subhanahu wa Taala kılgan taat ibadattарыбызды özü dargahida kabul aylasın. Allah Subhanahu wa Taala şul uluk eyyamdardın urmatı menen elibizge, jeribizge, mamleketibizge tınçlık versin. Padişahımızın işine iyilik versin. Jalpı mamleketlik hizmatta işlep жүрген bradarlarımızga, Hazreti Muftiyiz başlagan bardık imamlarımızın işine, jalpı el jutubuzun işine Kudayım iyiligin nasip etsin. Urmatlı cemaatül muslimin, mına erten 18 fevral günü rayonumuzdagi bardık meçitlerde taravih namazları okulat. Taravih namazlarına kelingizler. Kudayım sizlerdi oşol okugan namazыңыздарды kabul kılsın. Jalpı imamlardan suranlarımız, jalpı oşol rayonumuzdagi meçitlerde elimiz üçün, namazxanlar üçün jalpı jagdайды түзүп берип, meçitlerдің жылуулугун карап, тазалыгын карап, elimiz üçün bardык şartарды түзүп берүүдү imamlardan surana tilek. Jalpı elimizge Kudayım tınçlık, amanlık, esençilik verip, erten Kuday buyurup nasip kısa taravih namazlarımızды başlap alıp, al emi 19 günü erten menen saarlıkka turip, Ramazandın 1 günün başlaştı Kudayım bardızga nasip etsin. Ramazan ayın ıntımak menen, ıraşkerlik menen, soğupçuluk menen, birbirimizge bolgan jakşı mamilelerimiz menen ötkörüştü nasip etsin. Kudayıma çeksiz şükürler bolsun şu Ramazan ayına jetkizgenine, emiki жылкы Ramazan-ı Şerif aylarına aman esen jetişibizdi Kudayım barыңızдарга nasip etsin. Ve assalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.